Toyanın maqtavlı grantanlarını iseme беру бойынша, okul tartıyor бойынша sonuna parazitlerisi Albert Kimerov қасына береді. Актаныш муниципаль районы башлыгы кошындагы бөлөклөө боюнча документларны кароо комиссиясына Айыш ауыл жерлеги советы депутаттарынын агымдагы жылдын 10 августта кабыл этилген мөрөжөгаты кирди. Анда сөз негиз кожалыгы жетекчиси Жалилов Дамир Амин уулуна Актаныш районунун мактаулуу гражданины исимин берүү турунда бара. Жалилов Дамир Амин уулу кызмат жылын 1976 жылда Казан Дәүләт Авыл кожалыгы институтун тамамлагандан соң Татарстан АСРнын Актаныш району Шаймарданов исиминдеги колхозда агроном урлукчу болуп башлайт. Совет армиясы сафларында хезмәт итеп кайткач, 1970-1983 елларда Актаныш районунун Кызыл Көч колхозунда баш агроном болуп эшлейт. 1983-1986 елларда Актаныш району авыл хуҗалыгы идарәсенең үсемлекчелек бүлеген җитәклей. Әлеге вазифаларда эшләгәндә Дамир Амин уулу игенчелекнең фәнни нигезләнгән системаларын эшләүгә һәм үзләштерүгә зур игътибар бирә. Интенсив хезмәт коллективлары эшчәнлеген оештыруда актив инициаторларның берсе була. Аның оештыру сәләтен һәм компетентлыгын исәпкә алып, 1986 елда коммунизмга колхоз рәисе итеп сайлана. 1991 елда яңа төзелгән Ленин исемендәге колхоз рәисе вазифасына күчерелә. Соңгы 14 елын Актаныш районының Айыш авыл җирлегендә урнашкан нигез хуҗалыгын җитәкли. Дамир Амин уулунун фотосурәте берничә тапкыр районның мактау тактасына беркетелә. Ул район хакимиятенең почет грамоталары, Татарстан Республикасы Дәүләт Советының рәисенең рәхмәт хаты, Татарстан Республикасы алдындагы казанышлары өчен медале, фидакать хезмәт өчен медале белән бүләкләнә. Татарстан Республикасының атказанган авыл хуҗалыгы хезмәткәре дигән мактаулы исемне йөртә. Жалилов Дамир Амин уулунун хезмәт стажы 40 ел тәшкил итә. Тормыш иптәше белән ул 3 бала тәрбияләп үстерә. Барысы да югары белемле. Хөрмәтле депутатлар, Жалилов Дамир Амин уулуна Актаныш районунун мактаулы гражданины исемен бирүү турындагы мәсьәләне карап, карар кабул итегезне сорыйм. Хөрмәтле депутатлар, Актаныш муниципаль район башлыгы кашындагы бүләклөө буенча документларны кароо комиссиясына Куча һәм Айман авыл җирлекләре советы депутатларының мөрәҗәгатьләре кирде. Анда сөз Ресурс холдинг ягулык энергетика ассоциациясының генераль директоры Мустафин Альберт Фәндүс уулуна Актаныш районунун мактаулы гражданины исемен бирүү турында бара. Кандидаттан кыскача тормыш юлы белән таныштырып китәм. Альберт Фәндүс уулу 1965 елда Актаныш районы Иске Айман авылында туган. Хезмәт юлын 1993 елда Казан инженер төзелеш институтын тамамлаганнан соң башлый. 1993 елны Автодорстрой җаваплылыгы шикләнгән şirkәтенең баш инженеры вазифасыннан башлап, директор вазифасына кадәр күтәрелә. 1994 елда үзенең хезмәт юлын Ресурс холдинг ягулык энергетика ассоциациясе белән бәйли һәм генераль директор дәрәҗәсенә кадәр күтәрелә. 2008 елда Татарстан Республикасы президенты указы белән Казан шәһәренең 1000 еллыгы истәлегенә медале белән бүләкләнде. Хезмәт стажы 29 ел тәшкил итә, тормыш иптәше белән 3 бала тәрбияләп үстерәләр. Ресурс холдинг оешмаларының Актаныш районы бюджетына соңгы 5 елда гына 746 миллион сумнан артык керткән өлеше бар. Шуның 584 миллионга якын 2017 елда. Ресурс холдинг оешмалары һәм аның җитәкчеләре район тормышында даими рәвештә катнашалар һәм социаль ярдәм күрсәтәләр. Алар ярдәме белән Әнәк агрофирмасының кошчылык комплексы сафка бастырылды, өстәмә эш урыннары булдырылды һәм 15 яшь белгечкә торак йортлары төзелде. Колон, Иске Айман һәм Иске Хормаш авылларында мемориаль такталар, обелисклар куелды. Колон авылында мәчет төзеп, аның эшчәнлеген тәэмин итеп торалар. Ресурс холдинг ягулык энергетика ассоциациясе мөселман бәйрәмнәре, балалар һәм өлкәннәр өчен дини укулар, Бөек Ватан сугышында катнашучыларны хөрмәтләү, Колон, Айман, Әнәк авылларында Сабантуй милли бәйрәм, төрле чараларда оештыручы һәм иганәче булып торалар.
Hürmetli депутатлар, Mustafa Albert Fendu Suluna, Aktanış rayonunun noktalı graždanini ismin bir turundağı meseleni karar kabul ettiğinizden sorayım. Dırıstan da Damirameş turundayım da özümüzden kuz aldırdı. Doğandan alıp şu şeylikte yaşayıp, şu şeylikte hizmet koya. Dırıstan da faydalanışırsa o batır bişli. Şirkin etsek de her vakit aldığını, her vakit isepli. Dırıstan da şu zavod işlegende de o Rafazan bol oldu bittiğinde o. Ekten tanıtsam maytar atışı ya. Ben sıkkırdım iken, kopmaya işlendim iken diye. Hocalık, bu ülkede yine edip karşı hocalıklarının birisi. Bugün endalı yaşta buluna karamastan Mülke gelen hocalık, untanlı sütke şarap Mete şerisekler ıslatıranlar indi. Untanlı sütke şarap dediğinde kıllık süt turunda siz var. Bugün yaşında da şolar armentalını alga maksat koyup, ambisiyaz burçlar koyup Kimden ki de bugün de şöyle enerjiyle işini alıp Rayonun siyasi tırmışında aktif katnaşa, kadrlar meselesinde, terbiyelik meselesinde, avuk hocalığı idaresinde. Hemen halar yokka İlimiz Respublika Prezidenti tarafından şunday beyege derecede değer verilmegenlerinde tabi bu yaşamlardan işte, Rafazan'dan işte, hem de veremişti alarından Respublika'nın en yuvarlak dereceli ordinler. Bağlar turunda da etip itasıp bile bir aceleli var, en bu vakında en perspektif alı debetimi edi en güçlü şairelerin birisi bu vakında Respublika. Okulas, günler okumağına, şiirlerini okulas, hatta bizden Instagram'da okulas, Kazak sanırız, şuna göre alanın turunda biz gelecek değiştireceğiz. Şuna göre bizim de fikir tulusun çoğu taslaydı. Bu isimde kavuşak ve mümkün de kim Jalil Damir, Jalil olan Aktanış rayonu Paşatlı Graždanini isimde takdim. Tabi de şunu taklanı kokutarıp tavşırdan sayın. Şurada karşılar, bir taraflar yok, bir tavuştan atlayıp Damir'miş. İkinci Mustafa Albert, bir terbiyeli, bir tuğan jiri canlı, bir rayon için canın tenin atıp yürüyen şahıs aldı. İki yaşında İngilizce giren, London'da yaşıyor bu. Tamam başka tilini öğrenmedi. Bu Nemis tilini öğrenmedi. Bu vakitte Aktanış'ta kimseyi, Kızışalı'da yırtsalar, İran'da anısırlıyırlarda kırşkanın işi. Bir terbiyeli simiye, malalar üstüleri, naturguna, şuna göre Paris'te yaşayan insanlar bir inalar, dişnik bölgelerinin yani 2000 başkanı, Karomi Salavuz Kıtlılarıyla Paris Hiyalanaydı, alıp tanıştıdan birlikte. Aymanda, şimdi ağır haldeki Aymanda 15 bin tane edibatır sağlılar bütün sistemi upravleniyor. Bugün basıdan ekmek kere, bir sağa kere şu altırıski dokumenta hazır bulupçalar, şunda sistemi upravleniyor bugün rasinovatsı da zaman. Bu bir inisiyatif olarak dersi hem en mühimi Akşal bireyber, akşal kayber kişinin burada Afgan'da ekşi durur. Şuna göre alnı dastayını kişi özümüzün, rayonumuzun için patriyatı demektir. Şuna göre tavuşlar bu yönkündeki Mustafa'nın Albert Henderson'un rayonunun aktalı Graždanini etip sayıda biz de şunu taklanın o kadar tavuşu biliyorum sayın. Şurada karşılar, bir taraflar yok,